咱过来看杜苏芮风台嘛，影响到菲律宾。菲律宾的第一大河北河传出冰船，造成至少30个人死亡。这只船受到风台影响，和大风扫起来，船顶的人客拢避去同一边哦，结果造成船失去平衡，冰船。救援人员爬上并去的客轮，想讲要用瓦仔索加翻路正。这只船啊，载有数十人的乘客。伫个27日下晡，伫马尼拉东南边37公里的北湖，要去湖内的塔里姆岛，毋过受到风台的影响，湖面煞常常着风抓起大风，旅客一个紧张，规个拢潜去船仔的高边，技术甲船身失去平衡，从啊起去变过。Kasi nung nakita ko kanina, nakataob na yung bangka. Ano na sila, tapos may nakita na ako dyan sa Pretil, mga nakaligtas. Ano nga, humingi sila ng saklolo na rescuean daw yung nasa loob ng bangka nakataob. Ayun, iyakan na yun, dami nga may mga sugat. 菲律宾海岸防卫队讲，这只船啊稳准起船，是定期要去塔里姆岛的船帮。所救的工课队下晡刷咧到暗时啊，目前还阁无清楚并去的时阵，船顶到底有偌济人。不过当地的救援官员表示讲，已经造成真严重的伤亡。We are able to recover 40 survivors and 26 casualties. Sa 26 casualties, we have 14 identified and 12 unidentified. And currently, siyempre gabi na. So we have to call off the search and rescue operation, and we will continue tomorrow morning. 菲律宾是7000多座岛屿组成的，不过伫个海上安全的记录透底都无理想，当年拢有数十人会伫个海上的事故来死亡。虽然讲杜苏芮风台已经偷偷离开菲律宾，当咧对中国福建遐刷去，不二个已经带来真严重的灾情，数十大所在还佫发生土石流，尚无有6个人死亡。现大雨佫造成北部省份大规模淹水，厝拢规个浸伫水底，有约要16000外人疏开撤离去，无厝通转。公司新闻，郑依仁编译。